Thank you so much for tuning into Adom TV. And Shiranka would ni o you Adom aka oka ndo o TV for Adom TV. Aha Adom Nkuranhyensem. Na me abedi ho chia me edi am jeso ya ni tekotego. Bo ma me hwe. Me da asese wo so abi TV we a wo hwe. Fro obi no onhwe yen. Na Nkuranhyensem no ene ye koso abisa ye say de na ye koso babrabo ni. To say your life is a journey. Look at your life as a tall journey. It's important to keep in your mind that everyone has a journey to cover. Yes, my brother, I acquaint you na meet you. Na acquaint you meet you no me share junctions bi ho, e free bi emponkuguo. Me share junction bi e free bi say a challenge, failure, mistake or breakup may feel like that's the end of my life and my journey. So we do baby na ade beto akwantin fi ase ye my brother baby. Men can say that a struggle of today will feel like a lesson for the future. And then ya wo komu no about this idea am weto na muntuo akire. The more we look at our lives as water flowing through a pipe, not like a mountain, the more we see our experiences. Ese unu so abrabo na wo bu no. Ese ensu e sone, enya bipo esi faako. Na de chin bia no wo so ne ko subampa, ko kasapa, ko eniyepa, ko adwen papa. Na de tu akwantu yo terebia enko yie terebia obeti ahwe terebia obedi nkuguo. But making a mistake or failing at the end of your life is not the end of your story. Wawari anko yie na no cheso abrabo abawiye adwuma anko yie na no cheso abrabo abawiye. Making a mistake empomu yan from so bia menka se media masi. Whether we are with someone on our own, no one can change our story but us. Obi ntimi nsakra wa brabo mu ensem a woka adechi bia sori a wa brabo ayese ade ekura mi wo tapo so pa mekoha me say wo na woka nya woka se obekọ no be ye no ene ensem a odi wa brabo yo enti nya be tapo wa brabo adwen pro so no ebe wa brabo. Failure or disappointment, leaving a relationship, feeling rejected or having a loss may feel like your life is far gone. But you have to move on. You can still go on, even with disappointment. So when you say we say, "Send me see from, send me kuna na me ire jamie." Say empo ya tuma jaje mu, say bibia pare me no. Eye part of my life. Na mabrabo no mewe yes amre, me come anim. Unu sa, umi say, "Eh, dey na ekoso yi." Umi say, "Dey na metimi ayo." Ah, metimi akoso. E maybe do say what transidin. Sa no pay sorry. So transidi. Onipa bi tu mu on na wo kasa. Your friend your inner critic. Ono na obu aten e che de abe na onye your friend no your inner critic. Transidi. Na tie nsem a wo kan wa dwen pro so. Oho eya na sa inner critic we aso onimsen o. But mu onfi ba bia na eba. Eya wa suahunu ni ehu. Any empo nsama aka kire ho ena bu abam enti no ese o transidin na bisa sa nipa kro no se wo de na aka kire me no wo se mintimi nyo obo ametimi ayo wo se enye yie ebe yie wo se mintimi nkomeko ese ubu na bam ema ne okasa otimi no mu abam wo na ese okasa bu na bam okasa enye yie aka kire se ebe yie okasa wo ntimi nyo aka se meti wo se nipa kro no okasa wadwom no ote enti take control over your inner critic. It is an enemy that sits in your mind, and it has what it takes to destroy you. But the kind buna ten na chance won't me shame so. My dream na what here na dream media, and me foul no mum na me no aye na mepe. Abusuan se ebi obi ja aware a o ka se man ka se obi ja me. Man ka se nye yie. Man ka se manyi be mandi. Ya ka se be manya sumie. Sansem we kan ebu abem. Na mom no pass am fura ka kire ne o kasa o wadwo mo se nya wo ka no e wo no kure ma me no kure ne se ebeyi. Don't agree with your inner critic. Sa adwene ete wadwen pro so no kasa ebu abamu na e ka wo hye no ka kire no o timi se me de aka nya no kure ye no kure ne se meyi de no kure ne se ma brabo beyi de no kure se me nipa me sombo we so metimi ebu afaso ayi. Se utimi silence sa anya to adwen pon so no a obeyi
ti yin so be say Adom ma bra boy pass say Adom warrior say madwuma nkoso. Stop that inner critic and begin to tell it something new. Ma brabo be yi madwuma be yi ma no kasa be yi metuma adwadwen pa e ma matenka sori aya tenkapa. Just talk to that inner critic and say something positive. Abusuya menche nya meka ne say adechi bia sode a obi kasa wa adwen pro so onfre bochire e no nfri Ghana asase ase ofi wa wutimu e say o challenge ne say dia aka nya no kore o ta say na sisa ne aka no ani aha e na meja wo edin ya am jeso ani tekotego na ene de ye me de se watie mi e wo Adom Nkuranhyensem dwumadie so emfa no tra keke ne moment na wa sorry you see transidi ben sumu ano betimi ase uchi ase no bisa se ene ma ben na ekoso ma adwene mu o da se e de na ekoso me pese de ye ka no no nipa bi anye nipa bi ayo me masayi o me yie dache ye me bre o me mre me nyankoso sesane da wadwen proso no ne what I say onyame nti medin kunim o kasa asem o wadwen proso Kenya o e ma tuana mu ntwe se kunim dini aha na meja wo wo kira so se be hia woni onyame entina